nahoraga ndakuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha abandi bataba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho wa mwanzi wanje we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka nicara mu mwijima Uwiteka azambera umuco. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nashaka kuvuga ngo kuri uyu mwanya shaka ko dusangira ibisobanuro by'Imana ku muntu w'Imana. Haleluya. No kuvuga ngo Imana irafise uko izosobanura abaye, izobasobanura mu gihe gikwiriye. Hari igihe gikomeye ariko Imana izirema ibikomeye ku muntu wayo. No kuvuga nubwo bataramenya icurico, nubwo bataramenya ico wagizwe, nubwo wowe ugwanywa, nubwo ntabwo ari we kubizera, ntabwo bagwanije ikigaragara mu maso, ariko bagwanije wowe, bagwanya Kristo.
binezeza umutima wanjye harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Nahoraga ndakuvuma amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi bataba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari impano zangeza he, utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Ahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wambaye. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batama. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarimo ntuzangeza he, utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Ahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba si iya Dawidi, zaburi ndirimba
mahina warugwanya ruhereye mu benzi inyuma y'abadupenaga warayijetekesheje uravuga urugamba rugeze mu mahina warugwanya ruhereye mu benzi inyuma y'abadupenaga warayijetekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo wabyemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo wabyemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye ntakukuzuza indirimbo oye waratabaye warakoze nawe umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye ntakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze nawe umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye ntakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze nawe umutima wanjye wawujuje amashimwe
Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba. Imana ibaha umugisha mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya televiziyo yacu. Turabashimiye cyane ukuntu mukomeje kudukurikirana kandi dushimira Imana ku mirimo n'ibitangaza ikomeje gukora. Twumva ubuhamya bwabo yakijije ndetse n'abandi ikomeje guhagurutsa ndetse n'abandi ikomeje kuyihamya. Imana ibagire neza kandi ibaha umugisha, komeze kubarinda ndetse n'abanyu. Nongeye gushimira umuririmbyi akomeje kuramya kuko icyo twatoje, icyo ntoza banje nuko nkuko Yosuwa yavuze ngo nubwo abandi bazoramya ibindi bazosenga ibigirwamana, ariko avuga ngo je n'inzu yanje nzakorera Uwiteka. Ndashima rero umukobwa wanje, turi kudufashanya kuramya, tugafashanya ubutumwa bwiza mu nzu yanje, kandi uko turi kose nje n'inzu yanje tuzokorera Uwiteka. Ndashima kandi n'abandi bamenye icyo Imana yabaterekeye mu bihe nk'ibi ndetse ibihe bya nyuma. Dukomeje kumva ibiteye ubwoba ndetse n'ibigomba kuba byo dusubiza hasi, ariko kandi ikiri muri twebwe cyatsinze isi. Ni kuvuga uri muri twebwe yatsinze isi, kandi aracadushoboza kugira ngo tugere ku cyo yaduteguriye. Icyo nzi ni uko wewe nanje ku musozi uherereyeho wose Yesu akiguteretse, Imana ikuguhagaritse, ni kugira ngo ize isohoze umwuzuro wayo mu isi ikoresheje wowe. Kandi nagomba kukubwira ni watahura rino banga, ukamenye yuko aho uri hose ubuzima bwose uhagazemo, yuko imbaraga z'Imana arizo zabikugejeremo. Uzobaho mu buzima buyiramya utarebye ibihe, ariko uramya wowe n'ubwawe, uramya kandi n'inzu yawe, witoza ukavuga ngo niba turya, niba tubayeho, niba tugenda bigakunda, imbaraga z'Uwiteka. Ariko niba ari imbaraga zawe bizi bikora, ibyo nta kibazo. Ariko n'imbaraga ari imbaraga z'Uwiteka, uzowitwaza kino kintu. Mvuga ngo je n'inzu yanje nzakorera Imana mu bihe byoroshe, nzakorera Imana no mu bihe bikomeye, kuko ukomeye ari mu ruhande rwanje. Ndi umutsinzi kuko yatsinze urupfu na kuzimu. Imana ibaha umugisha, iha umugisha umuririmbyi mukobwa wanje yakomeje kuramya, kandi dusabira umugisha abakomeje kuba hafi kudufasha bino biganiro kugira ngo bikomeze kuba twobigeza ku mahanga yose. Waba umwe waba muri babiri mukurikira buno butumwa bwiza, hari icyo Yesu ariko arakubwira biciye mu byo yadutumye. Ibyo byose rero ni wabyumvira ukabikora, ineza y'Imana uzoyibona, kandi gukomera muri iyi si biri imbere yaho. Kandi isi izana ibidukomereye, ariko kuko twizeye ikomeye turi hejuru yayo kandi turacayigenderaho, kandi neza yayo muri iyi si tuzoyigeraho kuko izovuga uwo twizeye. Imana iduhana umugisha. Reka kuri uyu mwanya nongere mvuge nshimira abadusengera aho baherereye mu mpande z'isi. Ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Namenye yuko hariho abansengera kugira ngo ubutumwa bwiza Imana yakomeje gushira muri jewe ntihagire ikibucogora, ntihagire ikibusubiza hasi, kugira dukomeze kubwira amahanga. Rero Imana ibaha umugisha, mwebwe mudusengera, mwebwe mudutekereza, mwebwe kandi musengera n'umurimo wa Kristo. Itorero rya Kristo riracakomeye, itorero rya Kristo kandi ryubatse ku rutare, nta kizorunyiganiza. Iryo torero rero n'umutima wawe, ni wewe wizeye, ni wewe wahaye ubuzima Kristo. Muri ico gihe rero nta kizoza gusenya ku mutima uhamya Imana. Ku mutima uhamya Imana rero ntawe izowusenya. Aho uzoba uri hose, waba uri mu muhanda, umutima wawe uramya Imana, Imana izokomeza kubana nawe. Waba ugendera ku igare, waba ugendera kuri moto, waba ugendera mu modoka, waba ugendera mu ndege, uzokwama ubaho mu mwihariko wawe utandukanye n'abandi, kuko ico wizeye gitandukanye n'icabisi bubakiyeko. Imana iguha umugisha, kandi iha umugisha abantu bose basengera itorero ry'Imana. Rero kandi twomeje gusenga nubwo ibihe bikomeye, ariko Yesu aracakora. Ico yavuganye natwe azogisoza. Yaravuze ko azobana nawe, azobana natwe, kandi ibyo byose aracari kumwe natwe. Kandi igikwiriye azogikora mu gihe gikwiye, tuzobona ukoko kwiwe.
nagomba kukubwira rero ngo ineza y'Imana iri imbere yaho. Rero muri ico gihe rero sengera kandi mvuga ngo amatorero agaragara canka aho itorero ry'Imana riteranira mu sengero aho ziteranira haracafunze kuri bamwe, ariko Yesu ntabwo yakorera hariya honyine, aracakorera mu mago yacu, aracakorera mu miryango yacu, aracakora Yesu Kristo aracakora. Rero muri ico gihe rero dusenga kandi tuvuga ngo turacateguye kuko yaravuze ko tuzomubakira inzu yitiriwe izina ryiwe kandi yarabidusezeraniye. Wo tubera amaboko mu kubaka inzu y'Uwiteka, wo tubera amaboko mu kugira ngo tugire ico twubaka, kandi Kristo yaracemeye, kandi ico yemeje yaracemeje, kandi nubwo isi hari bikomeye ariko yo ikomeye izagisoza kuko izobishaka kugisohoreza abaturiye isi kugira ngo bahembugwe nayo idukoresheje kandi baharuhukire Imana kandi yiheshereze icyubahiro aho iteguriye kuba twayubakira. Rero Imana iguha umugisha wewe wese wumva yuko ufise uwo mutima wo kudufata amaboko kugira ngo twubake inzu y'Uwiteka aho duherereye, aho twahamagariwe. Imana iguha umugisha kandi bishobotse ko dusengere kandi icyo umwuka w'Imana yo kuyoboramo twigire, kandi icyo umutima utaragusunika ntukagikore kuko ntaco wumva waboneramo umugisha. Rero Imana ibagire neza. Kuri uyu mwanya nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muhanuzi w'Imana Mika, abafise Bibiliya begere Bibiliya zabo. Mika igice ca 7 turasoma umurongo duhere ku murongo wa 6. Kaduhere ku murongo wa 7. Murongo wa 7 mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Mika haravuga ngo ariko njyeweho nzahoza amaso kuwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanje izanyumvira. Imana ishimwe. Murongo w'8 haravuga ngo wa mwanzi wanje we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umuco. Imana ibahumugisha. Reka dusenge Imana. Data we ruri mu ijuru, Mana uhoraho mu izina rya Yesu, ndagushima Mana kugira neza kwawe, ndashima imbabazi n'ubuntu bwawe ukomeje kutugaragariza. Uri Imana witwa gitangaza, n'iryo zina ryawe Mwami, witwa mugwa neza, witwa mugira neza, witwa Imana ihoraho ishoboye byose, iri hejuru ya byose. Niwe Mana yacu, niwe mubyeyi wacu, waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Niwe murinzi wacu, niwe utuwanira uko bukiye ko bwije. Rero Mana ugira neza, ico waduterekeye cyose, ico wemeye ko tuberaho, aba bose ico wemeye ko baberaho, ndakwinginze Mwana ukibasobanure kandi ukibahere mu hishurirwa kugira ngo Mwana tubeho kandi wuzuza umuzuro wawe muri iyi si dukoresheje, kuko twatahuye ico dukwiye gukora. Sabiye ubwoko bwawe Mwana imbaraga mu bitugwanira, mu bitugwanya Mwana, reka Mwami uziduhe tubeho nk'abatsinzi kuko watsinze, kandi Mwami tubeho kandi tudatinya gupfa ariko dutinya icoza kitagaragaza icubahiro cawe. Rero Mwami dushoboze rero kuguhamya nkuko bikwiye, tuguhamya mu gutsinda icaha, tuguhamya mu kuvuga ubutware n'ubushobozi bwawe, tuguhamya ndetse nawe saba yuko wo kwihamiriza aho tugeze hose, ukarema ibikwiriye bituma amahanga yose akwizera agacishwa bugufi no gukora kwawe muri twe. Urakoze reko Yesu kubyumvise, bana natwe muri byose, icubahiro kikomeze kuba icyawe mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwigishije, avuga ngo ku murongo wa 7 avuga ngo ariko jeweho nzahoza amaso kuwiteka, nzategereza Imana impagakiza. Haleluya. Imana yanje izanyumvira. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'8 none haravuze ngo wa mwanzi wanje we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka.
nicara mu mwijima Uwiteka azambera umuco. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nashaka kuvuga ngo kuri uyu mwanya shaka ko dusangira ibisobanuro by'Imana ku muntu w'Imana. Haleluya. Ni kuvuga ngo Imana irafise uko izosobanura abaye, izobasobanura mu gihe gikwiriye. Hari igihe gikomeye ariko Imana izirema ibikomeye ku muntu wayo. Ni kuvuga nubwo bataramenya icurico, nubwo bataramenya ico wagizwe, nubwo wowe ugwanywa, nubwo ntabwo ari we kubizera, ntabwo bagwanije ikigaragara mu maso, ariko bagwanije wowe, bagwanya Kristo. No kuvuga iki? Iyo tuvuze ngo gusenywa kw'itorero ry'Imana, itorero ry'Imana ntabwo rigaragara mu mazu, aya mazu twaterane canke duteraniramo. Oya, iyo bavuze gusenyuka kw'itorero, no kuvuga iyo umuntu agerageje gusenya mugenzi we akoresheje iki canke kiriya, no kuvuga akamukura mu byizego, abasenya umurimo w'Imana, abasenya itorero ry'Imana. Kuko itorero ry'Imana, umuntu w'Imana atarabaho, itorero ry'Imana ntiriravuga. Naco gituma wowe wese uri aho uherereye ukwiriye kumenya icyo ukwiye gukora kugira ngo wubake umurimo w'Imana, wubake umubiri wa Kristo. Kandi icyo nagomba kukubwira, ingororano canke ikamba canke igitsibo uzokibona. Waba ukiri mu isi uzokibona, utakibonye abawe bazokigeraho, kandi uzobigororerwa mu gihe Yesu Kristo yaje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibirangaza abantu byabaye byinshi, ibihe byaturangaje, abantu bavuye mu byizego. Uwahora asenga gatatu uno munsi ntabwo agisenga, uwahora yizeye ibyizego byavuyeho. Ariko nagomba kukubwira, turi mu gipimo, turi mu gihe cya nyuma. Abasobanukiwe, abafise ihishurirwa ry'igihe nibo bakwiye kumenya ngo niki Imana iri kiratubwira, niki Imana iri kiratwereka. Ni watahura uzobaho muri ico gihe utegereje ineza y'Imana, uzobaho muri ico gihe wumva yuko utegereje ubutsinzi bw'Imana. Kandi bigomba kudukandamiza n'ibidutsinda biruzuye, kuko turi mu gihe aho ihanga rizotera irindi hanga, aho umurimo canke itorero rya Kristo ritazokwigera ribona isaganyirizo. Ariko nagomba kukubwira, hariho umunezero, hariho icyubahiro, hariho ubutware, hariho ubushobozi Imana igiye kumanura. Kandi izomanura ku bahagaze kandi bamenye igisobanuro c'Uwiteka, igisobanuro c'Imana, igisobanuro c'Umwami Yesu Kristo mu buzima bwabo. Haleluya. Niduceceke, nidutuze. Ibyatuma utizera reka ubivemo, wongere ukomeze urugamba rwo kwizera. Ibyotuma kandi ubona yuko hari ibindi uhanze amaso. Hari igihe twizerera mu rusengero, ariko uno munsi birashoboka ko utari mu rusengero, ariko Kristo ntari mu rusengero. Kristo ari muri wewe niba wamwizeye. Mutware umwizeye, mutware nk'ugendana nawe, mutware nk'ukorana nawe. Muri icyo gihe azoza asobanura ibyo utazi kandi ibyo wategereje kubw'icubahiro ciwe. Nta Imana ikorera guhomba. Wapi? Umuntu yona homba, ariko Imana ntizihomba. Nzohomba ryari canke nzunguka ryari? Nzohomba mu gihe nzoba navuye mu byizego, shingiye ku bihe, shingiye ku misi, shingiye ku bantu, ariko nkava mu byizego, nkava ku musozi wo kwizera. Umusozi wo kwizera canke iby'Imana izosohoza, ntizobisohoza ngo nuko ndi mugwishi gw'abantu, ntizobisohoza kuko ndi hariya hantu, izobisohoza kuko jewe namenya aho bikwiye gusohoreza, ariko nkabandi aho bisohorezwa rero ni muri Kristo Yesu. Nukuvuga iki? Isezerano Imana ryose yaduhaye, yariduhaye umugisha wose, kubaho kose Imana yaduhaye, yabiduhaye mu mwana wayo Yesu Kristo. Imana ni papa, ibyo yatugabiye byose yabitugabiriye mu mwana wayo. Niho tubonera, niho dukiriza, niho tugororera, niho twubakira, niho duhindurira, niho duhera agakiza mu mwana wayo. Nico gituma rero muri ico cyose rero agakiza ni ku mutwe wawe, agakiza ni kwawe, icubahiro ni cyawe, kugororerwa ni ibyawe. Ntubirabire mu kivunga, ni wewe wenyene ndiko ndavugana nawe.
niwe ndiko ndavugana nawe, wewe wizera ubwawe, wizigira ubwawe, uhagarare ku musozi uvuga ngo nubwo abandi bo bivamo ariko nje ndacizeye. Nubwo hari ibikutuma utizera canke ibyo tuma ucogora, komera ahubwo uvuge ngo Uwiteka Imana yaje niwe buhungiro bwaje, ntaco nzakena. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndababwire ibiturangaza muri iki gihe ni byinshi. Nabonye abantu uno munsi bashobora kuri iki gihe, abantu b'Imana ashobora kuba yo kwihindura akindura kuko akunze, urugero akunze ekipe ya football, akaba yo kwambara umwambaro, akihindura umubiri, akicora ko canke akicapaho idarapo y'iyo ekipe nuko ayikunze. Kandi muri ico gihe hari igihe yorambarara anapfuye agapfa akagongo ari muri iyo ekipe, yumva umenga yakoreye ekipe. Ni gute natwe abantu b'Imana tudashobora kuba twofata umwambaro wa Kristo mu bihe bikomeye tukaba tuvuga ngo nubwo bimeze gute nzopfe mfira mu mwanya? Abo ikino gihe Imana niwishaka iradushaka ko twambara wa mwambaro tukawugaragaza imbere y'abatawuzi n'abatawumenye, bakawumenye ko turwambanye, n'abatawubonye bakawutubonamo. Muri ico gihe data azosohora kandi yongere yuzuze ico utaruzi, kuko ico yaretegereje nico. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro kandi Imana ikomeze gushigwa hejuru. Haleluya. Reka nababwire, iyo umuntu uwo ari we wese, hari igihe abantu dushobora kubaho twizera izindi mbaraga, ari imbaraga ugasanga umuntu arumvira akumvira umupfumu cyane, umupfumu akakubwira ngo utware kino kintu ugitware bizogenda gutya, ukasanga ako kantu uragatwaye kandi akakubwira ngo nicameneka hasi uzobumenya ubuzima bwawe, ukirinda ico kintu ntukimene. Ariko twebwe iby'Imana tukayifata ibisanzwe kuko twamenye ko ari imbabazi. Ariko reka nkubwire, iby'Imana, Imana iracari imbabazi, ariko ushobora guhomba wewe, ushobora guhomba igihe, ushobora guhomba ibyawe, ushobora kuba bivanye nuko wamenye kubifata uko wari ukwiye kubifata, uko wari ukwiye kubitwara, aho wari ukwiye kubivuga. Ibyo byose byakurangaje byatuma utabikora kandi ugatuma ubihomberamo ariho wari ugiye gukira. Ariko nagomba kukubwira n'ubu muhombe, inyungu y'Imana iri mu kuyumvira, inyungu y'Imana iri mu kuyihamya, inyungu y'Imana iri mu kuyizera, inyungu y'Imana iri mu kwitandukanya n'ibyo byose. Ariko ugahagarara ku musozi uvuga ngo uko biri kose nubwo nopfa nzopfa nizeye, sinzokwigira niyandurisha ibyo kujya by'ubwandi. Nubwo abandi bayivuyemo ariko je ndacakomeje, ukamushingira yuko ikomeye. Nubwo abandi hari inzandiko twizereramo by'abantu bapfiriye bapfira ubutumwa bwiza, ariko nubu iracakinira abantu bahagara bavuga ngo haracari ibihumbi Imana itegereje gukiza, itegereje kugororera. Kandi ntizobakiza ngo nuko mufisi ibyo kubakiza, izobakiza kuko twayemereye. Kandi kubakiza ntibakiza ubukene, kuko ntitwahamagariwe gukiza ubukene gusa, oya, twabahamagariwe kugira ngo dukize imitima. Imana ishimwe cyane. Yaba abantu bahamagawe n'Imana batanga ubukire, abatabufise ababutanga bo busomamo ukaza usanga ntabwo bafise. Ariko Imana icyo yahamagariwe no gutanga agakiza k'imitima, kugira imitima niyakira, imaze gukira yongere yizera Imana. Nico twahamagariwe. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagira neza. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ni wewe. Hano hari umuntu avuze ngo ariko njeweho nzahoza amaso yanje, nzahoza amaso ku Uwiteka. Haleluya. Nzategereza Imana impe agakiza, Imana yanje izanyumvira. Haleluya. Aha hari mu bantu benshi avuga ngo ariko njeweho amaso yanje nzahoza ku Uwiteka. Nagomba kukubwira ugira ibyo ukuraho amaso, ibivugwa ntubiha amatwi cyane, biguha ubwenge, biguha irindi hishurirwa y'ukuntu ukomeza amaso ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ashigwe hejuru, Yesu yamamare. Muntu uri kuranyumva, wowe uri kuntega ugutwi, kwizera niko kuzogukiza ingwara, kwizera niko kuzokongera kukagukomeza, kwizera niko kuzokongera kandi kukongera kugagira ibyo guhinduye aho uherereye bivanye n'ico wizeye, ico uhamije.
nico kizogaragara. Kandi nutahamya imbaraga z'Imana, iza Satani ziragusugereje. Izibihe Satani ariko arakoreramo riragusugereje kandi ziri kurugi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana ishimwe kandi ishigwe hejuru. Imana ishimwe. Avuga ngo ariko njeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza kandi Imana izanyumvira. Uyu muntu nubwo abona hadiri bidakunda, bivanye n'umusozi ahagazeho, bivanye n'ico ahanze amaso, bivanye n'icagwanira icarico, Imana izazana agakiza kandi Imana izamwumva. Nagomba kukubwira Imana izakumva kandi nubira kumva. Wewe uri kurahamya Kristo, wewe wizeye Kristo, nutibyiringiro irakumva kandi yarakumvise kandi iraje ibikore kuko yarumvise. Imana yacu sigipfa amatwi, ntabwo ari impumyi, nta bumuga igira, oya iruzuye, izuzuza ibikwiye. Imana iguhumukije. Ku murongo w'8 avuga ngo ariko umwanzi w'ibihe, umwanzi ahasha hose, mu bivugwa mu biki ahaca hose kugira nci intege. Oya, none hambwe ati wa mwanzi we, ntukanyishime hejuru, kandi nibi byose naho nagwiriye nzongera mpaguruke. Imana ishimwe. Ndashikunze uyu mutima kuvuga ati rero warambonye naraguye, naguma kukubwira nawe waguye, wongera ubwira umwasi wawe yemeye kugwa, mubwire ati nzahaguruka. Ndahagurutse kuko nibutse yuko no kuba ndiho ari Uwiteka. Imana rero izasohoza, yuzuze, yongera isohora ibyo utari bwabone. Imana ishimwe cyane kandi Imana ishigwe hejuru. Ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umuco. Uwiteka azambera umuco. Imana ibahumugisha kandi bagire neza. Imana ibubake kandi mubakike. Nagomba kubabwira bene data, kugwa kwawe ntikuguherane. Byiringiro byawe ntuhebe guti byiringiro, ntubigaguherane. Kwiganyira kwawe ntikagutware. Aho watakarije urahazi. Ibyatumye utaba mu byizegura bizi, ariko ntibikaguherane. Ongera ubyuke kuko Uwiteka yongeye kukugarukira. Kandi agakiza Uwiteka atanga niwemera ukamera aho utaguruye, watakarije ugahaguruka, arongeraza umuco urawubona kandi utugatugira ku rugi wawe, ku mutima wawe. Imana kugire neza. Bene data, hari ineza y'Imana ab'Imana yateguriye kubayo. Hari ubuntu bw'Imana bugiye kuza, hari ububyutse bw'Imana, hari amahoro y'Imana, hariho kongera kumva imitima inezero wiramye Imana igiye gusuka mu bayo. Iciza nuko ntifuza kuba umuhombe. Ibyo byose ni inyungu kubizeye, ibyo byose ni inyungu kubahamya, izo zose ni inyungu kubumvira bakomeje kugwana n'ibikura n'ibigomba gukura kubakura mu nzira y'Uwiteka. Imana ibahumugisha kandi ikomeze kubagira neza. Ndashaka gusengana nawe, usenge ko uyu munsi uvuga ngo Mana, menye neza yuko hari byinshi wateguye kandi ugiye gusohoza ku buzima bwanje. Ndinda ikisubiza hasi, ndinda ikinyicarika, ndinda ikingwisha, kandi nawe waguye wongera usanga umpa imbaraga zo guhaguruka, kuko menya yuko umuzuro wawe ugiye kuwuzuza unkoresheje. Haleluya. Haleluya Yesu. Ndagushima mukiza wanje, ndagushima mukozi w'umuhanga, ndagushima bwenge bwanje, ndagushima muyobozi wanje, ndagushima gitare cy'amahanga. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana ntawuhwanye nawe, uri Imana atawigeze abaho azonabahahwanye nawe. Rero Mana, ni wewe Mana yanje, ni wewe nizeye, ni wewe twizeye, ni wewe duhanze amaso, ni wewe Mwami gushika kwisaha twigabije ubuzima bwacu. Nkugabije ubuzima bw'umupapa, nkugabije ubuzima bw'umumama, nkugabije ubuzima bw'uyu musore, nkugabije ubuzima bw'umukobwa, nkugabije ubuzima bw'umuryango. Mana ugira neza. Haleluya. No mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe,
umpimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjana. Mana yanje komeza ujye umfasha gutaramire ntezicumbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe. Haleluya. Mana ndagushimye kuri ubwoko bwawe, ndasengeye ubwoko bwawe, komeza kubagirira neza, girira neza itorero ryawe mwami, hagarara ku itorero ryawe, wongera mwami uhagarare kuba kwizera bose, wongera ubiyereke, saba imbaraga zawe kuba kwizera bose, ubahe gutsinda, ubahe guhamya, ubahe kukwizera birenze impano yo kwizera. Ndayisabiye benshi, ndayisabiye umugabo, sabiye umudamu yari karayisaba, mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye imbaraga zo kwizera. Urakoze Mana kubikoze. Sengeye abagwayi, sengeye abarusha, sengeye abaremerewe, mwami neza yawe bayakire, bayakire mwami, mpinduka bayakire mu miryango yabo, bayakire mu kazi, bayakire mu buzima bwabo, bayakire mu mikorere, bayakire mu bana babo, mu izina rya Yesu Kristo. Impinduka ndayisabye mwami, sabye ubwenge mu bana, sabye ubwenge mu banyeshuri, sabye gutsinda mu bana, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze abakwizeye, waravuze ko batazokwigira bari bimirizo, bazokwamara ibitwe mwami, babe imitwe mu mashuri, babe imitwe mu buzi, babe imitwe mwami mu kukwizera hose uzobukoze mwami. Ndagushimiye rero mwami, sengeye mwami, sengeye abari mu bitaro bose, mvuga ngo mwami ukuboko kwawe kubakize mwami, sengera abagwayi amakanseri mwami, reka mwami urakiza. Kandi mwami w'umuryango usa nk'ufise karande ya kanseri, umwe akicwa na kanseri undi agasubira, ndavuze ngo mwami nkuyeho iyi karande, umuzi wose mwami, kuko wowe utavura symptome, ukuraho virus y'indwara, ndayikujeho muri uwo muryango mu izina rya Yesu Kristo. Diabete ndayikujeho nka karande mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo mwami koko kwawe gukiza gukomeze kuba kuri iyi miryango, komeze kubagirira neza mwami. Sengera runo rugo mwami, ingo zose uzigire neza, komeze kuziha amahoro yawe, komeze kuziha agakiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi neza yawe bakomeze kuyibona. Urakoze rero Yesu, ndagushima kubyumvise mwami, ndakwinginze mwami, ndagusabye Yesu, sengeye umuntu mwami afukamye ariko aragusaba, asaba mwami umudamu ariko asengera agakiza umugabo wiwe, asabye impinduka. Umugabo wiwe mwami asigaye ari umusinzi, yari mu nzu yawe, yari asigaye kandi yari ari umukozi wawe, ariko asigaye asinda. Mu izina rya Yesu Kristo ndasabye mwami ngo umwumvire. Mwana ndagushima kumvise gusenga k'umudamu, ndagushima kandi yuko umugabo wiwe umuzanye ku mbaraga kandi umuhinduriye ku mbaraga, ndabigushimiye kubikoreye kwibahisha. Bana nabo rero kandi ubagirire neza, kandi umugisha utangwa nawe ukomeze kuri iyi miryango. Ndakwinginze rero mwami, reka mwami ibiguhamya byose bibe kuba kwizera, kandi ubaha imbaraga, ibyo byose babera ibimenyetso byo kubabwiye yuko bakwiye kuguhamya mu gihe nk'iki. Urakoze rero Yesu. Bana natwe mwami ku masaha abaho bari hose aho atandukanye, mu byo ndetse no kumanywa, ibyo bokora byose ukoko kwawe komeze kubana nabo, kandi neza yawe bakomeze kwibona uko bwije. Natwe mwami ubuhamya bwose tuzokumva bubavaho, buze icubahiro kize cyane kikugarukaho, bimenyekane ko ari we Mana kandi wadutumye nk'Imana yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti sabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha, ibagiriye neza, ndabakunda cyane. Mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kuri televiziyo, iyi televiziyo. Shalom shalom.